Barabara ĩno ya kilomita 6 iria yumĩte Matangi nginyagia Kimbo Juja kaunti-inĩ ya Kiambu ĩtuĩkĩte gĩtango kũrĩ aikari a Ndĩragereka na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ mbura ĩrathiĩ na mbere. Inyesha huku nakwambia ndugu yangu, mitaro hii, unaona ile mtaro na hii yote inajaa maji, inajaa kwa barabara. Hakuna hata drainage ya kuteremsha maji. Ingine ilikuwa imepita kwa barabara pakawa na shimo kubwa sana pale. Pale pamemwagwa mawe. Ikawa sasa watu wanajitolea tu wanamwaga ndio watu waweze kupita tu. Thengia wa waki wayo gũkinyanĩrio, ahũthĩri mataririe mathĩna na menyamarĩko arĩa matũnganaga nayo rĩrĩa maramĩhũthĩra, kuona yathũkirio na mbere ya waki ũrĩkĩrĩire. Behind me, you can see a trench. You cannot even know how deep it is, especially when it is dark. Many times you come here, we find one have been stuck in the mud, and you waste maybe another 40 minutes before that one is removed. Unaona barabara ikiwa sawa kutoka junction hadi Kimbo with less than 10 minutes. Basi hiyo unatumia hata 40 minutes ama hata 1 hour. Kwanza kukinyesha hata 1 hour mnamaliza kwa barabara. Dan Kanwa Buguria ni ndereba ataririe hathara ĩrĩa tũnganĩte nayo, akiuga matereba macũngagĩrĩrio kuongerera marĩhi ma ngari kũrĩ athii nĩguo kũhota gũthondekithia ngari cia awamu ithũkaga mahinda kwa mahinda. Tuna shida garage. Tusa hii mashimo ukigoga inakata spring tena nini. Hii barabara yetu imejaa mashimo sana, magari zinasumbuka sana. Kwa hivyo hata fare tunalipa pesa mingi kutoka hapa kwenda pale juu. Kwa hivyo tungetaka tu kuongea na gavana wetu ama yeyote ambaye anaweza kutusaidia, kama ni serikali kubwa itusaidie hii barabara yetu itengenezwe. Aikari a gũkũ maugĩte matũrĩte matabanĩte mĩrũrũngano, no ĩndĩ gũtirĩ mũtongoria wanamathikĩrĩria na rĩendekithia rĩao nĩ barabara ĩno ĩthondekithio werũ nĩguo kũhũthia mĩthiĩre. Na tunatoa tax, watu wanalipia. Tunasikia hata watu kwa barabara wanatuambia sijui ati kuna mkutano wamelipa pesa sijui nini barabara, wanaenda kutafuta MCA sijui MP. Matanya mao nĩ atĩ waki ũcio nĩ ũgũkinyanĩra na ihenya nĩguo kũmeheria ũgwati-inĩ wa kũhanĩka kwa mĩtino. The interest of Wajiko, because we have a governor that we chose, we have an MPA that we elected, we have a women rep that we elected, and eventually we have an MCA who should be on the ground to give feedback on our behalf of what is happening at his backyard. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nduta wa Buthia.